کتاب خوندن خودش عموما بی‌فایده است. چند قسمتی مغز سر برای کتاب خوندن وقتتون رو صرف نکنین. اگر معلومات‌های از کتاب خوندنمون رو استفاده نبریم، تنها کتاب خوندن خودش عموما بی‌فایده است و برای کتاب خوندن وقتتون رو صرف نکنین. اگر معلومات‌های خوندتون رو استفاده نبرین، بسیار وقت شما همین فکر فهمیدنتون ممکن. بعضی نفر همین فکر همین گپ برای شما گفتنش ممکن، اما این فکر تا کدام درجه نادرست بودنشه امروز همراه شما دیده میبریم. السلام علیکم، من محکمبای خلوف برنامه سوپر خاطره آغاز کردیم. وقتی که همین فکر بسیار کس در سامانه اجتماعی یا در آفلاین درس‌ها، بعضی درس‌ها هستن برای مثال برای شما پیشنهاد میکنن همین گپ میگم، همین گپ نادرست بودنش دویما در خاطرتون نگاه داشته کتاب خوندن دوام داده رفتنتون در کار. برای چی گفتگی به زینی یکم به نسبت به ریلز گردانده شدن کتاب خوندن فایده نکتر، سنتی سخنرانیتون خوبتر میشن، بعضی لغویتون خوبتر میشد و البته که معلومات و قابلیت قبول کردنتون هم بهتر میشد. اما این همش نیست و این قسمت اساسی هم نیست. قسمت اساسی از اون عبارت است که وقتی که ما کتاب میخونیم یگان معما مایه حل کردن هم ممکن. وقتی که ما کتاب ازیاد میکنیم به همون چیزای ازیاد کردنمون رعایت کرده حرکت کردنمون آسان‌تر میشد. و یک چیز فهمین که شما فقط چیزای ازیاد کردگیتون در عملیات اجرا کرده میرین. من تصور کنید شما بعضی چیزای خوندین خاطرتون نیست، همون چیز نمیبیاد خاطرتون به چه خیلی شما عملیات اجرا میکنین عموما اجرا کرده نمیشد. اما وقتی که شما خونده ازیاد میکنین چیزی ازیاد کردگیتون عملیات به اجرا کردن برای شما آسان‌تر میشد و دویما زده میستد فکرتون که همین چیز هست، همین چیز فلان جا خونده بوده، من همین خیلی حالت به افتیده یه بار کن گفته برای که ازیاد کردگی شما و همون چیز شما گفته رفتنتون ممکن میشد و عملیات به اجرا کردنتون آسان‌تر میشد. برای همین چیز به حساب گرفته دویما عادت کتاب خوندن برای خودتون حاصل کرده رفتن گیرین موافق مقصد میشد. برای که در حقیقت زمان امروزه به کتاب بسیار معماهایی که در حیات داریم وابسته به بیزنس، وابسته به انکشاف شخصی، وابسته به این یا اون معلومات ازیاد کردن به نهایت خوب تاثیر میکند. و یک چیز فهمین که حاضر ویدیویی که من برای شما ساخته استادم، فهمانده استادم، این فایدهش نه اونقدر بسیار، برای که اینجا شما ویدیوی مونده خوراک خوردنتون ممکن، اینجا شما ویدیوی مونده یا اون کار دیگر کردنتون ممکن. خلاص شما اکتیو نیستین، شما فقط گوش میکنین. اما هنگام کتاب خوندن شما میبینین، شما گوش میکنین، شما فوکوس دقت خوندن به حرکت میکنین برای فهمیدنتون. شما تصورتون با حاصل میکنین حادثی که اینجا به شده استوده است، گپایی که اینجا به رفته استوده است. یعنی که تصور کنین که چند قسمتی مغز سرتون همین قسمت به اکتیو میشد و همین چیزای شما وقتی که اکتیو کرده خونده رفتن میگیرین با احتمالیت کلان فایده ماکسیموم عیناً از همین قسمت شما گرفته رفتنتون ممکن میشد. عیناً همین چیزا به حساب گرفته حرکت کنین موافق مقصد میشد. اما بغیر از این یک چیزی اساسی دیگر رو من قید کرده گذاشتم به حرکت میکنم. نه همه کتابا فایده‌ناک هستند. در حقیقت این درست است. چخیلی که شما اینستاگرام میدارین، یوتیوب میدارین، همین ویدیو فایده‌ناک نه. اونجا به موزیک های ویدیوهای فحش با دعوت میکردگی هست، ویدیوهای بی‌معنی واین پاین همین چیزا هست که وقتی ما پروستو میدوزد. این خیلی چیزا هست و کتاب ها هم همین خیلی. بعضی کتاب ها روش برای رکلامه دقتتون جلب میکند، نه که داخلش که شده میخونین قریب که اون چیز ندارد، فقط موتیواسیون دارد و خلاص. یا اون چیزی گویم قاشق به میافتنیده ندارد، معلوماتی گوشته ندارد. عیناً همین چیزا به حساب گرفته شما کتابای درست انتخاب کردن آموختنتون در کار. و حاضر من چه کتابای درست انتخاب کرده خوندن قدم به قدم میآموزونم. آینده هنگام انتخاب کردن
аз ҳамин чиз истифода бурда рафтанатон мумкин мешад. қисмати якум, вақти шумо китоба мебинин ва мехонин муқоваша руша номи автор беътибор дин ва телефонтон як маротиба гирифта як бор автора Википедияба поистин ки ҳамин автор худаш ки ва чандта китоб навиштагӣ. барои мисол шумо заден ҳаминҷа ба Маргулан Сесенбай, ин баромад бизнес тренер, бизнесмен, ҳамин хел шароит дорад, ҳамин хел қисматҳо дорад ва мобайни ҳаёташ ҳамин қадар китоб навиштагӣ гуфта баромад. агар дар ҳақиқат китобаш соҳи худаш ба вобастагӣ дошта бошад, экспертноки худаш ба вобастагӣ дошта бошад ва натиҷаи қайд кардагиш дар ҳақиқат натиҷае ки дохили китобаш ба гуфтагӣ хите мутобиқат кунад, мувофиқат кунад, вай китоба хонданатон мумкин. аммо агар бурод ки автор нависанда ҳаёташ фақат китоб навиштан мегузорад, ин китобо одатан барои хондан қариб ки намеарзанд, барое ки мақсади асосии автор фақат китоб навишта аз пушти китоб даромад кардан аст. вай худаш эксперт не ҳамон соҳаба, фақат аин тараф он тараф маълумотро ҷамъ карда китоб месозад. ё баъзе нафар китоб қати ҳар намуд гӯем фикро ақидое ки барои шумо зарарнок ҳастанд шумои тарғиб кардан ба ҳаракат мекунад. ин китобҳоям нодуруст ҳастанд ва ба ғайр аз ин китобое ки шумо мегирем қафои китоб мекушем ҳаминҷа ба қисмати адабиётҳо ҳай, литература ҳай. агар китоб ҳамон қисмати литература набошад, автор бо эҳтимолияти калон ҳамон китоба аз худаш навиштагӣ, аин тараф он тараф ҷамъ кардагӣ фикри асосии худаш нест дар асл ва ягон хел исбот надорад, барои ҳамин литература надорад, адабиёт надорад ва ин намуд китобҳое одатан нахонен беҳтар мешавад, барое ки исбот надорад китоб ва ҳар хел маълумотҳои ғайри илмиам гуфта рафтанаш мумкин мешавад ва ин чиз бисёр дида мешавад. ба ғайр аз ин агар китоб литератураш бисёр бошад ва силка додагӣ, барои мисол ҳамин хел гап ман ин тарафи таҷриба гузарондагӣ баромада дидинат мумкин гуфта шумо ба ҳар дам силка тиҳад, литература тиҳад, ин китоб китоби илмӣ ва тасдиқ шудагӣ аст ва ин китобро хонен бо эҳтимолияти калон бениҳоят фоидаи калон гирифтанатон мумкин мешавад. ва ин қисмати асосие ки шумо китобҳои хонда мешудагӣ аз хонда намешудагӣ фарқ карданатон мумкин мешавад. ана ба ғайр аз ин чӣ хел китоб хондани доимӣ ба таври одат ҳосил кардан мумкин. якта роҳи асосишай китобу вобаста ба проблема, муаммо интихоб кардан. барои мисол шумо проблематон тамбалиме, интизоме, китоб интихоб кунед ки вобаста ба ҳамон мавзӯъ бошад, ҳамон проблематон ҳал кунад. шумо фурӯш ба маркетинг ба зо мекишеми, ҳамохи китоб ёвем ки ҳамон муаммотон роҳи ҳал шавад. айнан ҳамон китоб вақти шумо хонда камтар фоида мегиред, барои шумо интересен мешавад, шавқовар мешавад ва ҳамон китоб бо эҳтимолияти калон тезтар хонда буд карданатон мумкин мешавад. ин чизам ба ҳисоб гирифта ҳаракат кунед мувофиқи мақсад мешавад. ва дар умум китобҳои умумие ҳастанд ки вай китобҳо барои ҳама ҳатмӣ ҳастанд хонданашон ва барои ҳама фоиданок ҳастанд. ва агар шумо хоҳем ки ман ҳамин намуд китобҳоя бироварда абзор кунам ва чия мефаҳмонад, кадом маъмулиятон ҳал мекунад нишон диҳам, дар комментария нависен ки ҳамин мавзӯъ барои мо муҳим ва ҳамин китобҳое барои мо абзор карда тиен гуфта, ҳатман видеои оянда ба ҳамин китобҳое барои шумо абзор карда додан ба ҳаракат мекунам. сеҳату саломат бошед. ҳаракат ба баракат.